senran yangi ban pet yangi kinong partisipan hang ni ban peni kata kasap kapong kabangidan nang ta badeng ai kucing kublai ya ki judges ki badan hang ni ki balong ro kinong bishar badan buram na kabenta jongi wei pai wei ki ba shimenta hang ni ngai kucing kublai ro ya kini ki Mrs. maupun ro iwe ide imei jonga bat iwe ide imen jonga ya nang ta ya Miss Sylvia ro ibada imei he jonga berkawai ro kabak ham kerpang kale kini ki ba organize ya kini ke program kini ke janmiat ke ba menta kalong kebadak ke jingkemen ke ba kraw ba kini ki nong organize ya kini ke talent show kini ke snong jongi bangila ban shim menta iwe ban peni ya kasap kupong jongi nang ta ya host jongi ro iba penya ya kini ke program kakarteng ke jonga kadai iban Kerlin mensong ngasong masa hakani ke snong jongsha bakas nem jonga kadai arphon rio snam menta kan iya ka jing shot play shibun music